Čaršijske priče ovog puta započinjemo u ovom divnom ambijentu i dalje po lepom vremenu. Sa nama je gospodin Stevan Dozet. Dobar dan, dobrodošli u Čaršijske priče. Dobar dan, bolje vas našao. Sa vama više interesantnih tema, po onome po čemu vas zapravo Vrščani poznaju, no ono što je zaista vaša životna okupacija jesu golubovi. Tako je. Golubovi su pre svega deo mog detinjstva, pa uz male prekide imam ih sve do dana današnjeg. Znači, unazad 30 godina bavim se golubarstvom. Sve je to počelo sa 5-6 godina u jednom selu, Kupinik, gde sam inače rođen. A tu ljubav prema golubovima sam nasledio od mog oca. To je nešto verovatno što stoji u genima pojedinih ljudi, tako da se ta ljubav prema životinjama, a pre svega prema golubovima, prenela i na mene. Golubove sam držao dok sam bio u selu do 11. moje godine, a zatim kad smo prešli u Vršac 73. 4. godine, uz pauzu od 2-3 godine ponovo sam počeo se bavim golubarstvom i evo do dana današnjeg u mom golubarniku uvek su prisutne bar 2-3 rase. Verovatno da jedna rasa sa kojom sam se upoznao u Vršcu, a to je vršački prevrtač, je najviše osvojila moje srce i od tog dana njih držim stalno. Znači, ove druge rase su tu na neki način sporedne. Vršački prevrtač je ono što me najviše veže za golubove. Dobro, od vas i da naučimo bar neke osnovne stvari, a to je ta podela zapravo golubova na grupe, rase ili već kako ide. Pa evo ovako, golubovi se, postoji ta stručna neka podela, ali ja ne bih pričao o njoj, već ovako o nekoj jednostavnoj podeli. Golubovi se dele na ukrasne i sportske. Znači, ukrasni golubovi to su oni koje gledamo u kavezima, volijerama, po izložbama, a sportski golubovi su oni koji svoje osnovne odlike pokazuju u vazduhu. I golubovi koji se sa tim svojim odlikama i takmiče. Sportski golubovi se opet dele na 3 velike grupe. To su golubovi pismonoše, koji su nesumnjivo i najbrojniji u svetu. I svi već znamo šta je njihova osnovna odlika. To je da se vraćaju sa velikih udaljenosti velikom brzinom svojoj kući, to jest svom golubarniku. Druga grupa, veoma takođe velika, su golubovi letači i visokoletači. Tu su svakako najatraktivniji engleski tipleri kao letači i srpski visokoletač kao jedan od najizrazitijih visokoletača. O njima takođe ne bih mogao mnogo da govorim jer ja ne držim te rase. Mi u gradu imamo mnogo odgajivača i pismonoša i letača i visokoletača koji su i merodavniji i stručniji da o tome govore i bolje poznaju te golubove. Ja ću govoriti o ovoj trećoj grupi, to su umetničko-letački golubovi koje ja držim. Nekada se to govorilo, to su golubovi prevrtači. Međutim, danas je to otišlo malo dalje, to nisu samo golubovi prevrtači, već su prevrtači samo jedan deo te treće grupe. Grupa je dakle umetničko-letački ili jednostavnije rečeno akrobatski golubovi, a tu spadaju sledeće klase: prevrtači, vrtači, tapšači, obrušivači i igrači.
Nazivi su možda malo i neobični. Ja sam prevodio pre 3 godine, odnosno ja sam pomagao prevođenju takmičarskog pravilnika Unije evropskih prevrtača jednom stručnjaku za nemački jezik i tom prilikom sam bio prinuđen da čak ja stvaram neke nazive, kao što su ti obrušivači, takav naziv nije kod nas postojao. Dakle, ja sam na neki način učestvovao u stvaranju imena tih takmičarskih klasa. Kod nas to nije bilo poznato do pre 5-6 godina, nisu čak bile poznate te rase. U Evropi je to već 20 godina zastupljeno i mi to naravno, kao i mnoge druge stvari, moramo jednog dana da prihvatimo što pre to bolje, da se uključimo u Evropu i da se i mi takmičimo sa našim golubovima. U tom smislu, pre 2 godine ja sam i polagao u Nemačkoj za sudiju za ove umetničko-letačke golubove. Naime, ove klase koje sam nabrojao, klase golubova, sve se boduju na određeni način. Postoje zajednička pravila kao što je dužina vremena bodovanja koje je 30 minuta, ali postoje i razlike. Svaka takmičarska klasa se drugačije boduje u zavisnosti od figura koje golubovi u okviru te klase prave. Pa tako imamo golubove prevrtače koji se opet dele na purclere, rolere i roll timlere i svaka od njih, od tih klasa se boduje različito. Kod purclera se, na primjer, boduje isključivo jednostruki i dvostruki okret, kod rolera isključivo roll, a to je okret od 7-8 glava, kako mi golubari to kažemo, odnosno 7-8 salta unazad, brzih koji ne mogu ni da se prebroje, već se to pretvori u jedan slikom rečeno pad lopte sa velikih visina, kao da lopta pada, odnosno lopta perja, tako to izgleda. I to je jedan rol koji mora da bude dubok najmanje 2 metra i boduje se jednim bodom. Kod roll timlera, to je jedna klasa za mene posebno interesantna jer je u nju svrstan naš vršački prevrtač, boduje se nešto između ove dve klase, dakle boduje se najmanje 2 okreta i više okreta. To je nešto što je između purclera i rolera. Zatim imamo drugu takmičarsku klasu, to su golubovi tapšači. To su golubovi koji prilikom svog leta izuzetno tapšu krilima i okreću se isključivo po jednom i tom prilikom se čak vertikalno penju na gore. Kako to u takmičarskom pravilniku piše slikovito, pod znacima navoda, prave sveću. Oni se penju, znači vertikalno na gore i prave sveću i pritom se prevrću. I pritom još tapšu krilima. Evo ovde se vidi baš nekoliko komada koji su izleteli iz mog golubarnika, pa ću ja sad pokušati malo i da demonstriram, makar to njihovo tapšanje. Inače, taj let i prevrtanje nećemo ovde moći videti jer ja to radim isključivo na kavezu. Ovde kući ih samo puštam čisto radi uživanja dok odmaram u bašti. Dobro, ali ima interesantnih stvari koje možemo da prikažemo i ovde, je li tako? I njihove akrobacije. Ono što mene zanima jer se oni tome uče. Pre svega oni to imaju u genima, znači ne možete naučiti nekog goluba da se prevrće ako on to nije nasledio od svojih roditelja. Ali se treningom stimuliše ta njihova osobina i oni na kraju počinju da se prevrću sve bolje i bolje ili pak ne. U tom slučaju se vrši selekcija, oni koji se ne prevrću, ne zadovoljavaju određene zahteve, se izbacuju iz takmičarskog jata, izbacuju se iz daljeg priploda i ostavljaju se samo najbolji primerci. Jedino na taj način može da se postiže neki rezultat. Otkud im to u genima? Zašto se prevrću? To je teško reći. To je teško reći. Još pre više hiljada godina otkriveno je da neki golubovi imaju sklonost ka visokom letu. Otkriveno je i primećeno da neki golubovi imaju sklonost ka tom prevrtanju, pa su onda još u starom Egiptu, Mesopotamiji, to vidimo na ovim slikama koje su otkrivene u grobnicama tadašnjih vladara, vršene selekcije po tom pitanju, pa su odvajani i ostavljani i međusobno pareni golubovi koji su se, na primjer, prevrtali ili golubovi koji su visoko leteli. I tako je došlo do stvaranja tih rasa. Pravu suštinu, otkuda taj nagon, zašto to postoji,
niko do danas nije mogao da tačno i zvanično kaže. Evo sad ćemo malo da pogledamo barem tapšače. Barem tapšače, tako je. Ovo su izuzetno pametni golubovi, plemenita rasa je u stvari u pitanju. Ovo je rasa koju su svojevremeno držali sultani, turski carevi, jer ovo je turska rasa. I oni su na svoje krstaške pohode, u stvari nisu krstaški, oni nije, pošto su oni muslimani, na svoje osvajačke pohode nosili sa sobom korpe sa ovim golubovima, bolje rečeno njihove sluge su nosile ove korpe, i to su bili pokretni golubarnici i umeđu vremenu u pauzama između dve bitke dok su odmarali, age, begovi i sultani su se međusobno takmičili sa svojim golubovima. Od tada još datira takmičenje golubova sa pokretnim letačkim kavezima, samo što se to naravno tada nije tako zvalo. Da su ovi golubovi pametni i plemeniti, vidjet ćete sada, oni će za nekoliko minuta već da uđu u golubarnik na moj zov. A to je ponos vršičkih golubara, je li tako? Vršički prevrtač. Tako je. Koje su zapravo karakteristike te rase? Pa ovo je golub koji ima svoj eksterijerni standard, znači standard izgled ovog goluba u kome se opisuju detaljno njegova glava, kljun, nozdrve, čelo, oči, očni okviri, kapa, rozete, vrat, leđa, krila, grudi, noge i držanje i dužina, rep posebno i dužina celoga goluba. Znači sve do detalja je opisano u standardu koji je inače napisan 1959. godine. Ovaj golub je malo stariji od mene, ali tu smo vršnjaci, zato se i družimo. I ovo bih morao reći da su polovinom druge dekade prošloga veka
mnogi entuzijasti golubari Vršca učestvovali u stvaranju ovoga goluba. Većina njih danas, nažalost, nisu više među nama, ali ima još nekoliko živih legendi, da tako kažemo, vršačkog prevrtača. To su čika Miša Ostojić, čika Nikica Radivojević, čika Dušan Davidov. Ja ih sve zovem sa nekim prijateljskim, kako bih rekao, odnosom čika, jer su oni stariji od mene i izuzetno ih cenim jer su oni stvarali ovoga goluba. Bilo je naravno i onih koji su pre njih još radili i koji su sada pokojni, ali ja njih nisam poznavao jer sam relativno mlad. Ali ovi ljudi koji su danas još uvijek među nama mogli bi da pričaju o istorijatu ovoga goluba više i detaljnije od mene. A kada je tačno ove rase formirana? Spomenuli ste 57. jel, kad je standard uveden? 59. je standard napisan i priznat od strane tadašnjeg Jugoslovenskog saveza odgajivača sitnih životinja u Novom Sadu. Inače, kad sam tražio po internetu i raznim literaturama podatke o vršačkom prevrtaču, došao sam do najstarijeg datuma u kome vršački prevrtač datira od 1907. godine. U jednom francuskom časopisu sam našao taj podatak, tako da bi se moglo reći da je ove godine 100-godišnjica vršačkog prevrtača, znači jedan jubilej. Moj je bio cilj, golubarski cilj, da ovog goluba stavim tamo gde mu je, po mom dubokom ubeđenju, mesto, u sam vrh evropskih sportskih rasa, i pre 2 godine sam u tome uspeo, zahvaljujući i mojim prijateljima iz Novog Sada i Vršca, koji su mi pomogli da ovog goluba svrstamo u red takmičarskih sportskih rasa, pa je on tako od 2005. godine, odnosno početka 2006. godine, svrstan u Roll Timner klasu Unije evropskih prevrtača, evropskih odgajivača prevrtača. Tako da se ja već 2. sezonu takmičim sa mojim vršačkim prevrtačima u toj takozvanoj Roll Timner klasi. U toj takmičarskoj klasi se osim vršačkog prevrtača već nalaze 2 takmičarske klase i nalazile su se pre njega. To su sisački prevrtač i bursa roller, znači jedna hrvatska i jedna turska rasa. Sada imamo znači i vršačkog prevrtača i jednu srpsku rasu. I ja sam ponosan na našeg goluba i prošle godine sam bio šampion sa ovim golubom u toj Roll Timner klasi, evropski šampion. Možemo još neke vaše uspehe da spomenemo? Pa, ovo je moj najveći uspeh što je vršački prevrtač priznat. Mislim, meni je to najdraže, a inače u roller klubu Srbije sam pretprošle godine osvojio prvo mesto sa Mardinima, prvo mesto sa vršačkima. Prošle godine sam znači bio evropski šampion, to je ovako jedan od najvećih uspeha, a ove godine sa letačkim kavezom, posle mojih nastupa u Nemačkoj u julu mesecu i osvojenih rezultata, ako se ništa ne promeni, a ne može da se promeni jer su svi turniri sa kavezom završeni, u ukupnom plasmanu bit ću evropski šampion i sa birmingemskim rolerima. Dakle, to je jedna 3. rasa koja je zastupljena u mom golubarniku i koju možemo sad malo i da vidimo kako leti, jer ovde kod kuće jedino njih puštam, dok ove vršačke i mardine treniram isključivo na kavezu. Problem oko puštanja golubova kod kuće je uvijek prisutan. Mnogi golubari tvrde da ne mogu svoje golubove da puste da lete zbog komšija. Ja, hvala Bogu, nemam tih problema, imam izvanredne komšije. Nikada još nisam ni jednu primedbu dobio za moje golubove. Naravno, ja se trudim da moji golubovi ne idu u komšijske bašte, na komšijske terase, jer oni vole da jedu cveće, vole da jedu i grašak, i tako da bi bilo verovatno problema, ali, kažem, imam izvanredan komšiluk, ja nemam nikakvih problema po tom pitanju. Ćemo da ih pustimo malo? Zahvaljujući tom finom komšiluku da vidimo i kako leti. Pa ćemo da vidimo bar birmingemske rolere kod kuće.